Dobar dan ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo snimati Minecraft preživljavanje. To će biti od više i više epizoda. Ne znam sad koliko će biti epizoda, ovo je tek prva. Danas planiram naći iron. Mislim, video mi mora biti iza 10 minuta. Zato što to jako puno gigabajta zauzime. Ne PlayStationa, ja igram na PlayStationu, nego to zauzima previše memorije mom kompjuteru. Ja tamo sve uređujem. Ja u Creative ušao, jao. Ljudi jako žao, ček, samo ću ja... Ček, samo da to promijenim, kako se to ono mijenja. Ja se ispričavam ljudi stvarno. Survival. Ja se ljudi stvarno ispričavam zbog ovog. Ako gledam ono kako ću razbijem blokove, onda pogledam. Ok. Znači, ako niste pogledali moj prvi video, ako vam imao prvi moj video, prvo ovaj video pogledajte do kraja, pa odite na moj kanal. Pogledajte moj prvi video i moj shorts. Onaj jedan, dobio sam oak sapling. Bro, I'm so 20 notification. Okay. 11 new recipes unlocked. Ja uvijek ovako radim, ne pitajte zašto, ali ne znam ni ja. 7 new recipes unlocked. Oak plank 8 oak wood. Znači, ako želite vidjeti moju facu, morat ćete se potruditi do milion. Znači, neću vam pokazati svoju facu do milion. Ako vi želite da vam pokažem, subajte se. 10 new recipes unlocked. I bit ćete jedan korak bliže. Ono. Jedan sub ćete biti bliže. Notification. Tako da... 1 new recipes unlocked. Subajte se. Ja, meni to stvarno jako puno pomaže. Vi se uvijek možete predomisliti. Znači kad god želite. Reći ću vam u jednom shortsu kako se to radi. Sad sam zaboravio što sam htio reći. Vi ljudi mrzite kad vi zaboravite ono, idete nešto reći i onda taman zaboravite ono što ste htjeli reći. To je meni najgore. Idem ja još pomalo drveća. Znači ovdje ću pokušat preći ono, mislim igru sad baš ne možeš preći, igra zapravo, Minecraft nema ni kraja. On te uči čito vrijeme kreativnosti. No ja ću pokušat preći, pokušat ću pobijediti Ender Zmaja. Ja to nikad nisam napravio, ali sad stvarno želim. Sad mislim da mogu, igram Minecraft već 5 godina, to je možda malo, ali dobro. Pišite u komentare što još želite da snimam. Samo nemojte neke stvari koje se plaćaju, ja samo želim besplatno. Ili ako želite neke skupe igrice, morate lupiti like i subscribe, znači morate. Jel nema druge. Ja vam ne mogu. Ja vam neću da te video. Evo, obećajem. Znači, vi meni jedno, ja vama drugo. No, ajmo mi sad skrenuti sa te teme i baciti se na ovo preživljavanje. Znači, rekao sam da ne smijem biti 10 minuta, duže od 10 minuta video. Ok, mislim da bi ja što još mogu pronaći. Znači, u ovoj epizodi želim pronaći prvi iron. Pokušat ću pronaći iron. A u idućoj epizodi ću još razmisliti. Evo što sad mogu reći, iskreno stvarno zablokirao malo jezik, ali dobro. Ne mogu sad Ok, sad baš brzo sam našao iron, tako da nećemo još stati. Moj god, dosta je zapravo irona ovdje bilo. Meni se ovdje spuna uvijek na ovakvim mjestima jedan.
A tu mi se spunulo Player view. 3, ono, what? To ti je Player Srećković. view. To su ti Srećkovići, možeš si misliti da sam Srećković, ono. Što sam htio reći? Mislim da će ovo biti teško. Znači, čuli ste svi da nikad, ali baš nikad nisam bio ubio Ender Maja. A jeste znali da je taj otok gdje je Ender Maj, to je jedan mali dio naspred što je End zapravo. Player view. Znači, Player view. ajde probat ću u ovoj epizodi pronaći 5 Iron ako stignem, jel neće biti duže od 10 minuta videa. To sam već rekao, ovo mi je 3. put da to govorim, ali ne znam stvarno, evo... Znači do 4. epizode ja iskreno planiram imat full armor sa diamond toolovima, ono. To je bilo, mislim, pošteno od 4 epizode, znači 40 milijuna, dobro. 40 milijuna. To je okej, mislim, dobro, sumnjam da ću zapravo stići, ali... Vidjet ćemo. Ja se nadam da ću u ovoj epizodi pronaći barem 5 Irona. Na ovom šljunku ovdje ovako. Ali ti šljunci u Minecraftu baš ružno izgledaju. Player view. Kad završi evo prvi dan, kad dođe noć, ja prekidam video. Ja sam zaboravio na noć potpuno, ljudi. Jao. Pa ovdje nisam vidio nikakvu ovcu. Jao, koliko sam ja malo stupid. Okej, još jedan iron. Sad ću imat 4. Ako u ovoj epizodi dođemo do 5 Irona, ja ću biti zadovoljan, ili ono u 5 minuta. U 10 minuta. Player view. Pa ja. Eto sve cool, da vidim koliko imam kola uopće. 308, ma dobro, može još, ajde. Od viška glava ne boli, od manjka, da. Vidite kako sam ja lijepo riječit. Znači ja sam bio snimao prije ovog. Znate što se mi je dogodilo? Ja sam neke stvari krivo napravio. Rekao sam neke stvari koje vam ne smijem reći do 1.000.000 subova. Tako da to nisam bio objavio. Ja ne mogu trčati od gladi. Imam jednu vunu. Oh my god, ja ne mogu trčati više. Krava, čekaj to. Krava, sam krava. Dođi, tatici. Notification. 9 new recipes unlocked. Player view. Raw beef. Tako da, ljudi, tu ćemo sad stat. Vidimo se uskoro. Ja vam želim lijep i ugodan dan. Nemojte se zaboraviti pretplatiti na ovaj video. I vidimo se, pa.